U Beogradu, u Kursulinoj ulici broj 35, nalazi se mala kuća čija originalna fasada je nekada bila pravi biser beogradske secesije. Fasada je vremenom propadala da bi 1980. godine sasvim nestala. Samo zahvaljujući fotografiji iz 1965. godine, koja se čuva u Zavodu za zaštitu spomenika, znamo kako je izgledala. Na osnovu nje urađeno je zaštitno platno koje danas svedoči o nekadašnjoj lepoti fasade i maštovitosti arhitekte. Kuću je 1905. godine za paroha crkve Svetog Save, protojereja Stavrofora, Mihaila M. Popovića, projektovao arhitekta Stojan Titelbah. Plac na kojem se kuća nalazi Mihailo Popović kupio je u maju 1905. godine. U tom trenutku Kursulina ulica bila je prosečena samo na delu između današnje Makenzijeve i Njegoševe. Na svu sreću, probijanje ulice od Njegoševe do Krunske bilo je predviđeno regulacionim planom koji je ubrzo i ostvaren. Projektovanje kuće Popović je poverio Stojanu Titelbahu, arhitekti koji je izradio planove za mnoge secesijske kuće u Beogradu, od kojih je nažalost malo koja sačuvana. Osnova kuće u Kursulinoj 35 je jednostavna, a ono što ju je činilo posebnom bila je razigrana reljefna fasada sa biljnom dekoracijom. Neprekidna vijugava linija, stilizovano cveće, biljni ornamenti, sve to čini da i sama fasada kao celina podseća na džinovski cvet. Lagana, jedva primetna asimetrija doprinosi utisku živosti i lakoće fasade. Mihailo Popović bio je najstariji od 4 braće. Najmlađi je bio sveštenik u Crnoj Travi, a srednja braća Gorča i Milić postali su poznati i cenjeni preduzimači u Beogradu. Bratovljeva kuća je za sada njihovo prvo poznato ostvarenje u prestonici. Preduzimači su bratu poklonili svoj trud i rad, a dirljivo je da majstori, zidari, crnotravci takođe nisu naplatili svoj rad u znak zahvalnosti jer su im sva 3 brata pomagali da u Beogradu pronađu poslove. Od kuće do posla Popović je stizao lagano šetajući niz svoju ulicu do Katanićeve i do crkve čiji je paroh bio. Mihailo Popović je u Beograd došao 1903. godine kada je rukopoložen za prezvitera u maloj crkvi Svetog Save u kojoj će služiti sve do svoje smrti 1943. godine. Današnja crkva Svetog Save sazidana je 1935. na temeljima prvobitne crkve čija izgradnja je započela na tom istom mestu u maju 1895. Popović je studije bogoslovije završio na Duhovnoj akademiji u Kijevu, te se bavio i naučnim radom i prevođenjem sa ruskog. Možda je boravak u Kijevu, koji je bogat arhitekturom secesije, inspirisao da za svoju porodičnu kuću odabere upravo ovaj stil.